Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethela indaba efika ngaso-ke isikhathi sekuvele-ke ukuthi-ke uMgibe naye-ke laphana-ke umhlaka-1-ke labalandeli-ke kade bexabana laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana sekuhlangane-ke bona-ke bamangaza-ke abaningi njengabalandeli-ke bebekade bexabana ngempela laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Sokhumbula ukuthi-ke uMgibe umlandeli-ke wakhe-ke umthandeni-ke igcwamelisha umfoko amanqele, kanti-ke yena laphana-ke umhlaka-1-ke ulandela lona-ke iqhawe lakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfoko kaMpungose. Sebevele-ke bahlangana bobabili-ke labalandeli ngaphambi-ke kuba kade bexabana laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok imbukelo. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nalo-ke lolu daba oselithe lavela-ke lalabalandeli-ke ababili-ke abahlangene-ke laphana-ke eGoli njengamanje? Mbukele awuyibuke nansi-ke le video-ke engizokushiya nayo-ke bese-ke sizokuvula ukuthi ngabe-ke wena-ke uthini ngalo-ke lolu daba. Awuye laphana-ke ezathu i-comment section mbukeli, siyabonga. Ngisahlangabeza uMgibe lapha wabagolide ngabe uMgibe ngisamhlangabezile eFortnite. Sahlangabeze ngangumgibe lapha. Uthi phela ufuna ubonde ngikuphi ngenzani. Kanti wami yini? Kanti wahamba nobani? Yini ufuna ubonde ngenzani? Uba akasisendele baphetha ngisisendelayo bele mase nomgibe sithenga ukudla la. Nangu umgibe la esendlini la anisendele imali sithenga ukudla. Msana into enenzani? Nami nje uthobani babuya kumuntu kodwa